akembheke njengoba luthele nje lapha ekhaya baningi kakhulu manje lo muzi mncane awukwazi ukulingana ngiyacabanga ukuthi abanye abantu balala phansi kambe bakhona abangayitholi indawo ezinzima ngoba sebathi abelungu singalisakha manje ngabe sabuye sakhe enye ngoba zonke lezi zikhona ziyogcina mase kungena uspopulation bese kwathiwa izindlu eziyingcosana zabantu abambalwa bangabe besaba baningi abantu lapho esiphakathini abahlala khona angazi-ke ukuthi abeza enhlanganweni bawenzekani bofika bona abangeneli ngoba kuthiwa asikhiphe nje abahlala esiphaketheni bangabe besaba khona bayelethu abakhona bayotshela khona bangahlali lapho esiphakathini ngakho-ke asisakwazi ukwakha noma indlu amantombazana ayagcwala njalo lapha aphesheya sesiwangenise lapha endlini yesona ngoba kwathiwa singabesakhi kodwa nonke anibonakali ukuthi bakhona abalala phansi nokuthi bakhona abanekhaya nokuthi bakhona abalambile nokuthi bakhona abahluphekayo nokuthi bakhona abagulayo nonke njengabantu abaphilile njengabantu abathokozayo njengabantu abahleli kahle njengabantu abanganiki abangakhodozi abangawatholi amakhaya abahlala njalo besendaweni enhle kanti cha aninjalo anikho endaweni enhle ngesikhathi sonke ngesikhathi esiningi nisendaweni embi ebandayo ngesikhathi esiningi nilambile ngesinye isikhathi niswela amanzi nanso into enkulu kunako konke amanzi angekho lapha ekhaya engingazi ukuthi abantu bawathola kanjani bawathathaphi lapha bawathatha khona bahamba kanjani uma beya khona kulezi zimoto eziningi kangaka kodwa uNkulunkulu wenu uyakwazi konke lokho uyakhona konke lokho ngamandla akhe nangothando lwakhe nangobukhulu bakhe uyakwenza kube lula kube sengathi akusingi kube sengathi akunzima kube sengathi akuhlushekele kube sengathi kutholakala kahle umuntu angafuni ukuthi kutholakala kanzima akutholakali kahle akwenze kube lula ningabomdumazana uNkulunkulu ningakwenzi okubi lencwadi engiyifundile into uyabusiswa umuntu ongahamba ukuyala kwabantu ongemi endleleni yezisono okuthokoza kwakhe emthethweni kaNkulunkulu ozinzayo ngemithetho yakhe uNkulunkulu wesizwe uNkulunkulu ningamdumazi unenzele izinto eziningi kakhulu ezinhle ebeningazi
there. There is never wrong. Your one year from Manali, I really started from this. Nothing else got the bag about people. Baba Ning, the bedroom about your job. About our fair. Our Waka in the Google up to the west. Mobile better put down and up. So how will get me the so planning and that? Yapur in the training. My crew is working and all the sessions are. What I need to just to do. What the rest can do is that he gave very interesting. Right crew Makapu, the Mela. That's also Lava Bani Ganga. None but in Ganga. Lava Bani Ganga, Masala. Malala. Our Tola Pama. Abana and Dowd of Care. Abana and Dowd of Command. Papila Ganja. Lay down in Nana Poo, by Buckingham. About half the Bible in that. And then you can let the one piece of Pulu Machine. But it's one again. And then you can do the next day of the candle. Mama called some of school of the Gustava. My beloved team. Now, nothing close we are born away. We are not don't you see. It's now. So fair now. Opening Baba we are born. No still with command we are born. I went to a moving down. I went where. What left a car and about in Jesus? About the Pulumalinda. Later, until I would never see any info by TV. There, I went to Pulumalinda, but they are me. Guys, are nowadays, the near wood. Guys, come on, now. Abang dapat pun tu. Zaman dapat kaya pulih. Zaman dia. Aboli dan goli. Sesuatu hotel awak, hotel, wabon kumar. Wan gon mabe dua pun dalam bahan sepatu. Akal bawa bini. Kedua polisa. Kedua pugar. Kalau aku dia sahaja, jadi, bapa dan saya boleh. Bapa, enggak. Dan bapa, untuk puas punukan doan dan dengar. Ngago ini nam cuma betul. Anak cuma sonde lagi inan kale, inan set, inan peren. Ini kasih wawapi untuk nanti linda dan sangat apa. Mungkin mana apaan tu mana tu jadi. Oh, pejabat tu apa pun tangan. Nawab pun, nawab sumai, nawab kopi, nawab pan, dan tu.
Namantamazana namutuka bonke yabantu bekuthika sani kodwa lokudala kungalingani babanye salibasensini babanye bengezansi okhaba kodwa ngibona ukuthi abakwazi ukuthumela kuludala bangavela ngamuntu abakhipha bangeke baphule ngoba kunamanzi le ndawo inomhlanga utshani obude indawo embi akusiyo indawo embi iyabanda futhi uma ngisayicabanga ukuthi hawu laba bantu ngizabakhipha kanjani kule ndawo embi kangaka abona amasenzeketheni ayazi yakhuluma lokhu yayitshela isandla inhlansi siyaye ngaphambili amantombazane emva amasosazane yena isandla kulokho esizane ithi yambamba wabaleka wathela wabuyela lapho udakabesesengikhona wathi hawu uzokwenziwa njani le ndaba ukubaleka sondela setha phansi isandla hayi wasetha lokho yabe yasetha isandla okunye naye wabaleka wabuyela yabe yasetha kowesithathu naye wabaleka wabuyela komdala lwabe lisabakhona yathi yababamba labantu benqaba bafile emva bonke basetha ngibona abantu besima bonke manje amantombazana amakhonkazi baleka beya lapho udala lukhulu khona baze bavela ngamakhala besuka lapha udala belungcono khona beya lapho lungekho angisazi ukuthi ngathi lapho enkosi kodwa ngathi ngibona enye iphelelwa ngamandla ihlala phansi ebayeka angizange ngibone noma munye owaphumayo ngisha udaka lwesolo udaka lungoliswa isolo ngabo sekuyimfundiswa bezogcwelisa mina ukuthi laba bantu ohamba nabo abahlambulukile laba bantu banamacala laba bantu banenzobo laba bantu khona okubi abakugodile ezintweni zabo okubenza basholo jakeni laba bantu futhi abacabangi bayenza nje emhlanganweni bazicabangele okwabo bangazisuki uNkulunkulu bangazideli uNkulunkulu bangazishayi bangazisoli bangazikhokheli bangasho ukuthi ngikhokhele igcwele ngikhokhele nawe emadlelweni asihlaba kuze kusinde umoya wami akukho noma munye owake wenza wasihamba isandla indaba enkulu kabi leyo uma abantu abaningi engani nje bangathandi ukusondela enkosini bangathandi ukuphuma odakeni bangathandi ukuphuma ezorweni zabo njengoba kuhlene nje kukhona inhlobo yonke abantu lapho abanye ngamasela bayeza abanye bayaphinga abanye banamanga abanye bayabulala yonke inhlobo yesono
Corner sabe, corner para qui. Abani bana boleh Pasal, pasal ini, dah tu sekian ini wah, apa ni saya dah tu panman, bila yakin, panman bila yakin. और आपको मैंने चांदी ऐसे कैसे आज भी ऐसा कौन है मिला el pan na lele nugu